hai nhớ rong trâu tụ lần câu giờ mùa là chỉ từ nông sản giờ mùa nè vấn đề để nó cũng thâu trong đó rồi cóจะสมบูรณ์ก็ซาเรากูใจเต้าเลยนะกูใจเต้าเหรอว่าจอมตอนน่ะกูใจเต้าน้องนอนเลยแต่ชีกูใจเต้าเราจอมเทียนจะหลับใครก็กูหลอกว่าเขาเที่ยวเร็วเนาะใครก็ไอเดียกูใจเต้าเลยกูต้องเช็ดจุดเลยนะก็จะสร้างตัวจะสมบูรณ์เราจอกูdùกูต้องเชื่อมัวเราเชื่อเขาปวดตรงตัวเทียเดี๋ยวกูรอกูมัวแล้วหัวเตียบแต่ไอ้ชิปัดหน้าหรอไอ้ชิน้อยอ่ะกูมัวอีโรเราเลยแต่ชิจะให้น้องจันกูอยากที่ไม่ใช่ให้น้องนิจันอ่ะเช่นเดียวเราเช่นเดียวxe giờ cái chợ sâm bù của mình chả nó cái lột khó luôn lột to sát luôn hay là tôi hiện chỉ cho ít gì đi cho tệ đơn của xương thần quá chỗ bò là tiêu đây luôn giờ là mấy luôn nát nó theo nát là luôn nát trâu rồi lấy hòn giờ của chồng tôi nó về nát trâu đi nó là rồi ô cái gì àถ้าเราไปลงท่าถออยู่ไปสมมัวเลยสมมัวจะยันเดาน้ำดีมัวนอนจะดีมัวรู้สบู่จอนเอาอย่างอยู่จะมัวนั่งก่อนชีรู้เดี๋ยวนะพอจนตอนนั้นก็ถึงซาปูเดอร์ดูกูซิก็เฉียวอีกินเนี่ยก็ถึงเทงดีซาที่ชีฮะจนตัวchúng bây giờ đã chỉ dùng xe thế mà dùng bộ tàu nữa giờ thì cụ sử dụng giờ thì cụ vô nên làm nữa cụ nên làm của mặt cậu cháu không dừng là sẽ đợi tôi bắt sang cả có lúc xâm bù nó kia lúc xâm bù nó lúc bề của tiền ôi Chinda này ạ lúc bê hồi Chinda nó nè để nó từ xã sĩ lại bán mùi vô thế nè lúc bê sẽ bù hết tiền Chinda thôi nó mù lỡ nè chè khơi mua thì cái sáng nó sẽ rồi chặt thế chút khát ta xe của trong đầu tua giờ của trong đầu tua nó chạy của tàu bên nhiệt tiêu riêng một tụi lúc đầu là tên thằng lông khóc chạy lại cha sức bài đi khóc chạy nó phút sau nhiều mùa thìยังใจดีและกันยังส้มสบู่5 ก้อนฟรีๆโดยค่าส้มก็ใจเองเนาะเด็กว่าให้ข้าพเจ้าใจแต่ก็เลยส่งฟรีให้ข้าพเจ้าสบู่ล้างหน้า5 ก้อนเด้อขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆโอ้จนต้องหลอกซังกูเหรอ